Cek cek, 1 2 3 cek. Enggak mau. Ngomong. Kok ndak ada suaranya? Pak, kita tes buka YouTube. Oh, Aha, aku tahu. Ayah butuh sikat gigi Pepsodent baru yang dibeli ibu. Ini pasti lebih nyaman. Pepsodent Brilian? Sangat lembut dan nyaman. Nah, bener kan? Pepsodent Brilian, nyaman sikatnya, nyaman harganya. Shopee, Shopee pipi, Shopee pipi, gratis ongkir banyak diskon. Shopee pipi. Anjay.
Mm-mm. Random banget anjir banyak yang invitin clan. Apa sih? Sombong cu, gak ada yang mau anjir. Coba kita cek room. Kok pistol pisau semua anjir. All right, let's move out. Enemy spotted. Geblek kicenya cepet-cepet banget anjir. Bomb exploded. Mission success. Okay, let's go. Oh, kaget sih. You take point. Bomb has been planted. Okay, let's go. Maju bos. Iya anjir. Hilang cu langsung kepala. Okay, let's go. Go, go,
Bomb has been planted. Red team win. Menang anjir. Terus cok, setting dulu suara PB-nya kegedean anjir. Apa anjir? Sinyal nge-lag kah? All right, let's move out. Fire in the hole! Fire in the hole! Anjir. Ada bom. Mission bom. fail. Okay, let's go. Wah ada bang, gila kau. Fire in the hole! 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 Fire in the hole!
banget anjir. Mission fail. Okay, let's go. Fire in the hole! 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 Apa anjir? Fire in the hole! Fire in the hole! Bomb has been planted. All right, let's move out. Fire in the Fire in the hole! 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 All right, let's move out. Fire in the hole! 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 Okay, let's go. Fire in the hole! 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 Bomb has been planted.
Mission fail. All right, let's move out. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole! Wah, nggak jelas anjir. Fire in the hole! Dari mana anjir? Bomb has been planted. Mission fail. All right, let's move out. Fire in the hole! Fire in the hole! Go, go, go! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole. Bomb has been Fire in the planted. hole. A point! Jedar. Bomb exploded. Mission fail. Okay, let's go. Fire in the hole! 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 Fire in the hole. Bangsat, kaget anjir. Fire in the hole! Fire in the hole. Gila, gila. Fire in the hole. Mission success. Okay, let's go. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire Fire in in the the hole. hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole. Anjir.
Bomb has been planted. Mission fail. Okay, let's go. Fire in the hole! Fire in the hole! Go, go, go! Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole! Go, go, go! Kena lu. Fire in the hole. Fire in the hole. Mission success. All right, let's move out. Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole! Fire in the hole. Fire in the hole! Fire in the hole! Nembak apa? Red anjing? team win.
All right, let's move out. Fire in the hole! A Bomb point. has been planted. Okay, let's go. DS mana? Discord gua, Discord siapa lagi? What's up? Si anjir. Bentar. Okay, let's go. Fire in the hole. Lu Batman PB. Hah? Batman PB. Baru beli akun. Ya aku. Beli akun gue. Betul, gabut betul. Bomb has been Abis planted. bete banget main di beginner anjir. Itu libur emang gawe. Libur. Okay, let's go. Bang, info titel dong bang. Lama anjir. Main sniper. Pakai ini aja, pakai beret sniper. Udah cuy, Enggak pakai ini aja, assault. di combine-nya apa gimana? Combine-nya beret assault sama spambot. Ntar dah Aku abis jelas ini. kagak sih, Ban? Jelas sama Kurang ya? kecil. Mission Oh. success. Let's go. Gue bingung aja, gue main biasa lagi apa nggak usah ya? Itu pakai mic ini ya, mic earphone anjir. Lah ini aja gue, mic gue kepisah sih. Ya, Headset mic gue lo kan pakai, enak aja. gue pakai TWS. Aja. Lu pakai apa sih? Earphone? Pantek Leviosa. Iya, yang OP kan harganya. Tapi gue pakai filter lagi karena gak menjamin anjir suaranya benih. Gue masih pikir kan atau gue kalau beli mic-nya sayang banget. Si sistem mic main tuh gue. Apa? Wah iya kalau beli mic sistem main. Oh. Ada sih gue ngeliat headset Fantech HG28 150.000, bagus itu. Okay, let's go. Apa ya yang kemarin tuh lupa gue. Fantek juga, Fantek Tamago apa? Yang lagi rame. Coba ntar gue lihat. Cuma gope. Gak usah mahal-mahal anjing. Oh sama mahal beli Rexus. Ya makanya, ngapain mahal-mahal. Dari kita aja kali ya. Rexus cuma Mic-nya 300.000.
Kagak ini, sumpah nih, Fantech Portal 71 anjir. Sumpah ini katanya bagus. Harga sampai Kita coba titel sniper udah. Assault. Assaultnya taruh di mana? Di slot berapa? gue liat level dulu. Emang lu libur? Apa nih berapa? Baik. Lah kocak. Man. Woi. Hmm. Nih, gue kasih tahu, titel V-nya dipakai. V yang mana? Ini. V yang tengah, yang keempat dari atas, Taruh di mana? paling kiri. Emang wajib ya itu? Itu wajib. Terus Terus yang titel Assault ditaruh di tengah. Beres. assault yang mana? Yang beret. Iya. Sama pump bomnya yang keempat, taruh di paling kanan. Jadi itu aja. Yang mana ya? Pump bomnya yang ke pokoknya tengah-tengah dah. Yang keempat tuh. Keempat. Pump bomnya. Ini. Yang keempat. Gila ya bos. Pokoknya yang keempat dah. Dapetin apaan sih tuh? Gue gak tau. Yang keempat tuh apa ini anjir? Itu ya WPS Box. Benar. Apalagi ya udah kan? Udah. Pakai beres ada. Anjir orang-orang main shotgun keychainnya cepet banget, makro kali ya? Coba kece apa kagak? Gak tahu sih. Lihat lah PA lu kayak gitu apa kagak? Keychain. Pakai gua 1. Yang mana 15% apa 50? 25. Itu kece reload PA. Oh beda. Lo beda. Ya maklum bang. Maklum anak baru bang. Gila diketawain gua, buset malu banget anjir. Gila. Tuh itu quick check lu banyak anjir. Iyalah akun beli. Iya, gua quick check gua berapa? 90 hari gua salah harga 60.000 gua beli car anjir. Gila. Ini gua beli gocap anjir car. Iya gua cap. Murah lah sekarang PB mah ngapain beli kayak. Coba kita shotgun ya. Quick check weapon bos pakainya. Crackdown kita coba. Gua masih galau nih. Kenapa enggak ya? Oh iya cepet sih. Ya. Bukan deh. Karakternya ada yang anjir main di sini. Iya. Lah, helmet doang anjir. Gila. Sakit banget orang. Iyalah. Penggunaan makro masih relevan gak sih? Gak boleh anjir. Ah masa? Jangan. Orang-orang banyak yang pakai. Iya banyak cuman jangan lah. Wait, pusing, rame, wait. Anjir. Kok gue gak punya item makanan ya? Medic. Iya. Isi dulu lah. Cok, dari mana anjir? Oh. Gue main GTA 5 udah gak kuat, Cok. Kenapa emang udah itu banget ya lu? Nah, bayangin gue ke Gmart FPS 10 tuh gimana cerita anjir?
Dari situ gue ya udahlah emang nggak usah main GTA 5 lagi. Kecuali main Regency. Set, cuma berapa hit comebacknya ini. Goblok. Dari mana sih? Kabel mouse gue pendek amat. Orang bisa jedar. Makro itu. Makro kan anjir. Cover me. Iya. Ada nggak ya buat ini? Razer. Buat apa? Jadi gimana? Lu mau pakai makro juga? Emang Razer bukan makro ya? Makro, cuman kalau buat universal pakainya Xmos banget, cari aja deh. Win. Jadi mau apapun bisa nanti. Apa namanya webnya? Xmos button. Lu cari aja Coba di YouTube Xmos button. Xmos. YouTube lu delay berapa lama sih? Lama ya? Xmos. Kita coba cek. Oh ada nih sebulan yang lalu. Chill aja lah, bareng Sprite. Tapi kalau udah buka, Link download. Oke. Oke, sebelum lanjut ke videonya, gue mau ngasih tahu kalian dulu. Bacot. Download. Next. Run. Ini jatuhnya nge-cheat bukan sih? Kagak. Gue live streaming ya anjir. Ya namanya ya makro script apa? Ya mau gimana anjir, bingung juga ya. Mana sih gue udah install? Xmos button control. Kok gak kebuka? Lagi di bawah biasanya. Xmos. Gak mau kebukanya. Di kanan bawah, Cok. Oh ini ya. Tuh gak mau kebuka anjir. Uninstall lah.
Ya udah pakai Razer lo aja kalau enggak, biar enak mah. Software Razer emang bisa? Bisa aja Razer. Ah, norak gue. Xmos uninstall. Apa sih Razer? Anjir lupa gue. Apa ya, lupa gue juga. Kalau Razer, nggak pernah pakai Razer. Razer. Software. Mana anjing? Oh, gue malah belanja. Software. Download. Open. Apa ini? Install. Cih lama. Main dulu lah anjing. Duh, gak enak banget anjir gue megangin mic dari tadi. Gimana ya? Masa gue beli mic, beli headset. Beli aja headset yang ada mic-nya. Ya, iya makanya. Tapi kagak bisa insan kurir kan sekarang mah. Mangga 2 rumah deket juga. Malu deket kan sama Mangga 2. Iya dekat sih dekat ya, tapi kan besok kayaknya udah pada tutup juga. Apa ini, Cok? Ah, udahlah, main aja lah. Males setting-setting anjir. Okay, let's go. Oh, salah. Gila. Protection.
Kok orang-orang pada satu hit, 2 hit anjing. Lo kan pakai item juga di mode. Item. Iya, follow. Ya. Iya lanjut. Damage, nambah damage. Item. Oh, hollow point. Hollow point. Ya, all point. Main lah lu, diem-diem aja. Tar dulu. Goblok apa sih ini? Temen gua ngechat lah nggak info. Okay, let's go. Cuk, gak nembak. Fire in the hole! Gak nembak sih. Anjir kena. Aduh, boom. Wah, tarik. Brand nerap mesin di tempat lu bisa sehari nggak? Ngapain? Nerap mesin. Lu mau bikin apa dulu? 60. Nggak bisa, anjir. Hah? Nggak bisa. Mas, spare part gue yang bawa semuanya, nerap doang. Bentar, gue nyalain lampu dulu, bentar.
Ih, nggak keluar lu anjir.